Ner malaken yam kana diala content barwani lingwa sameka Nuer online TV channel. Enda manduni chan kwasnyak nung yarwaini moka Nuer online TV channel. And wale a chanka wel bakel kapay baro ron kina dangraw dijan dangraw diich bana jome bana jalinkel jo bana ling bana right ka jo mashalat ka kui Dr. Riek Machar. Take tung wani char laden wale re wika so Sudan to go rode konkeling. Lera ban linken yam balamadana shalat activist Nathan Contila civil society activist kadua badan in de Dr. Machar de jalwin kaja ka jo chicken lat gwasme gor jeno bejan wala yekel. Akan konun yami jirami jedit ka no online TV channel gore jen wojin de subscribe ko de notification bell de jetwine ko mishalar shebrech de chwamala shubukaji gwasdana pailarich bana jome ban je chulinkel kadua badan chalat kaja. La civil society activist Canadian content diɛɛr kata dan en te South Sudan take ja la diɛɛr kan long mate kare mu choda lat ke jen la rapai kan lat gwasame ke warga mich kan goren walle ke shengol bakal ka pai baro won kin dangro jan dangro di diech are warga ka diena mo shi kan National Legislative Assembly Canadian content tamal te pindien ke ten lat ke kum mejidit shi kan ga jogono nene de yen right ka kui Dr. Riek Machar ko de jalon gwasndana chaje yentin kire duele dana chaje yentin ko Dr. Riek Machar jenawo sarre se dana cha yen ke je re wecce ka juba kana konloñ gwase dana yen ke jetin ngai kondiale yen ke je ka kui me dan shodo lat re wecce nasir gwase dana shi Nuer Wyami kane kum SSPDF gwase dan e shika kori kana tertin jen dobe dana yen ke je mi chaje ganyen o jen che mat ke jesen bor mi chwajik ban wona me chi tok ka jo mishalat gwasame la Dr. Machar we dane chaje yen ka jen kana yen ka roade chaje yen kana ne katin konin tika kel cha yen kana officially ka do mishalat gwasame chala do ne wachi kuma che jona no dare investigation dare jalat dundo kan min danen yan ka je Dr. Machar wa kana konjuk baje kon gwasame ka manan ci kana lat. The government previously claimed that Dr. Riek Machar and the other SPLMIO members are under investigation. No formal charge have been filed against them. Tell me chargek milami jeg michi Dr. Machar lat kana nekatin kona cha yen kel. Termanyang aram kel mila executive director of the Center for Peace and Advocacy jen le organization amoni organization me la kana roike kwimalka kana do badana dong de nath de ka gang je ko de tegna de jagang jen executive director ki kwar organization gana money termanyang chela do gwano nene ka jom chalat chela ro nene South Sudan political process is now at a standstill ajeno kume South Sudan wa chichong jen gwaskel tel gwa within. He emphasized that there is no clear legal basis for Dr. Machar prolonged detention. A general duo mi do mi charge mi de Dr. Machar de jako betrayed jen ka jaka gwan me ber ka jeno charge no jen tele jadwer. No. Ko tele evident new the no cha Dr. Machar charge yen ka dwer mi chalat gore jeno de je lony ka jodana chalat ka je. A chenidin kontila jingoni en termanyang ci jogono de yen right ka do badan en de Dr. Machar de jelunge je ki de netin kontin dong de malde jatu wana de kaluñ ka jodana chalat jingona ganedi konde cha kwani kirma yadit ka do badana chalat parliament must act. Manyang said they should summon the relevant minister, especially the Minister of Cabinet Affairs, to clarify Dr. Machar's legal status. Is he going to be taken to court or will he continue to be held without charges? Kajo machalat gwasa me chaneti kontila cabinet ni atila dengo te Dr. Machar te gadwer ki ta dan gui kanen jono de Dr. Machar de je yen ki de jelon chaneti kon la cabinet affair ki ni kon la Minister of Cabinet Affairs ni kontin dong te ko dong de Dr. Machar de jelon ki de je yen eno de kan Dr. Machar de kan nanka court ki de kan lon ki de rangot reti jen ka jodan ci kan lat ke je ko tembe ken jok mishanang ka ko ba dira bajangat jala mishanang alo chala chauluk ba dira bajangat dundo jen micha pali je bang no wimi da dere ngod bare ti jen ka do mi mo cha gur jen wo der tin ko ranba la ja gur ko no ba luk micha dur cha kula je yo ba kula luñ ke ba kula yen jo mo cha jala den wo metela dur micha je ka Dr. Machar
chitar manyangela no alloin ke Dr. Machar teldio ko jan dob dan be malbe ben keje akajo machalat gwaseme according to Manyang the country is not making progress and remains stuck in political limbo ajani kumecha ga ngam ka kietela gwamu weten kata danen to korte keje re which ka so Sudan che ngai kone wa kumecha roda gangne gwase dan tele me wenyam no ko geke jeno Dr. Machar jana me dana dong de mal de jenon katede duno ko chaje yenti dial chike chong tele me le rode ko kirma yadit ko focus kes pelayo ko dobadan and they can dismantle kaje ki de kan ga kaje loche de lo operate re which ka so Sudan ba chaji no Dr. Machar tele jele dwar ka dobadan and chalat kaje. MPs should also question the executive about broader governance issues and the delay implementation of the security arrangement. No, Joe Michalat enter Manyang and me. A Jenican point in Contila MPs, Senate Cornel Parliament. They can teach. They can ideal content opinion they can teach. Need content security arrangement pinion. La security arrangement cannot in Contila de Guan. They need to call la unify force de kamat. A general badan a gorka jagaja. Comicha unify force shaja laslet. De malderben ko de chunang win it in the island gorka no de rig de cap chongton. A look at de nagang. Do not secure my yadi chaja barioka Michigan me. Cody can security arrangement can a lot. Nai kono no by election by jala keep malbeben take a doctor chala to gorka lungo de la let. No. Amenium Ojen and Kirmi Yadi, there a ying no the Unify Force de Jalat, a integration of forces. K the Unify Force de Jalat, Lanitin content mat Dr. Machar, Ken Kirmi Yadi, K Bondi, Wika Sudan, de Mat Guaskel, Kennedy content de Kula Jagre, with Degana de Kangang. No more can I call that. And tell me Bobuam Bene, Kosha Deni, Espila Yokan de Alchaga Dagdor, Chicken Guakel, Gang Canarodian Gonan Conan Ticketin. Dia je shaling and wale banora tiniyo kadwa badan en cha chi kim yadit kim en chalat but kenem channel lanimandan en chalat activist gwasame la civil society activist no kajo mi kan lat gwasame kenene these people tin content take implementation of security arrangement they must hold the executive accountable to ensure the country move forward wa bikenetin content tumal pindian wa de jogono de kan we de kan nang nyam de kan mal jatu wana ko wejen chete gak tel gwanmu within Manyang further urged the legislature to work with the National Election Commission to ensure South Sudan stay on track to hold general election in 2026 she ter Manyang wa the mechanating con tin la jingone jogono de kan let kel kanete kon tin to queen quarry tapingen ko de nangut kametna dup ndan en ba queen quarry ba let ke 2026 jo mo che jalat manadian gwasame kamen chalat chalado jagano by implementation dum 2018 revitalized peace agreement da na shatan chagwano ba je ban pin ka jo mi chitan manyangelat neri kondil activists right ke lung duno chajo dien chaje ling chere mangai kone jo me jena chalat neti kondil activists and wo Dr. Machar anang ka je gwalok ba der ba je ngach kamisi jen lo chaje gno tele je dor che manga ke jen wo tele je dor allo en ke je abi dob dan ba mal ba je lat ke je ka jo dan en chalat gwasame ko Dr. Machar tele le dor ajana de jelun na me ajendan en chalat ke che gorno ba ling mi jira ma jidit gwasame kan online tv channel gore jen wo jen der subscribe ke notification bell der je twain committee galer mi ci berech da shwa mala shubekeji en biya ta mal ban nyog je gale do den bye bye